ifisi oelose mukaia e kakala fuape ne una fo fakalau e ai ofa pe moe mana ai iloto angemu a ki ho otuku ngamanatu ta ahine neu sila i peau whakama o whakatapui a koe ma aku fo i kukuhalu whakalau mai e aka pea mama moela que mo matea mai e fica kohono mo oni koe o fa isa new feel he fifili ha aula o fa elehiki ta ahile au isa kuto hikatoa amana tu moe ofa fo ifala hola Malo mo lere ki he pongpongin ko fia foki ke tai lere ki mo tol kainga ki he tau polokalama ko ia o e ahoni ai a ku whahoko atu ko e whatwhanua fo ou ai ku ma whahoko atu pe mo piveni piukala e tonga eki whataonga pe ku ongolere ia tu ai polokalama ko ni he pongpongin ke te mo tol pa mo kataki ka mo se atu mo e tau polokalama ke a o atu ki hangahi kulupu pe mo e kakai ko toa pe lava ke tau inasi I he ngahi wahe ko ia o e pongpongini. Ko e pongpongini foki, ko fia foki, ke o atu ha whakatapu ki he ho e, ki o whanua, pe he foki ki he kau takilotu, pe he foki ki he ting motolu ko ta pe, tahi whanua, pe mo haamata pure, pe mo kainga tonga ko toa pe, ko whakatapu atu ke ting motolu, whatanga pe te mo kau mai ke ta talanoa I he pongpongini, I he polokalama mahu inga koeni, whanua fo ou, ai ko polokalama ni hono tahanima ma whahoko atu pea mo piveni piukala. Fia foke tai lere ia piveni I he pongpongin ke tau polokalama malo apito e ke mau whainga maari e pe meitongana pea malo apito ho ke kau mai ke whahoko ai tau polokalama he pongpongini. Fia haka tongana piveni? Malo i tamai pongpongin solo pea malo e mau whainga maari ko le pe ke ufanga te pe whakatapu uhalahi whanuan pau kanseli ngahi ako kana e hufi e pe whare alea tonga e tō whare alea kone tau ni ahoni e nea whio Ko tui malo e piveni ko taha ia e whakaukau mahu inga apito ke whai kia wakai he ta polokalama ko o e ahoni he ko ku wakai etu ki ai e matu aki mahu inga apito ke taki I talanoa moa I he hufi koni ho tau whare area e he ne awhio ko kina tolu ko ku kai ke nau wanga foke ai kakai ia ku o toki hufi pe whare area I laine ato me pe ko whia ka ke talo e leare me kone tau whare area ko ai whanki taimi ku hufi ai ka whai whanki ngā au e pe whare area pe atu e tāpuni pe toki hufi rewa ko whai ngahi laka mo mea ko ia ka koe ke tā whoki mai tau ia ke tō wholofola ko ia ai ne awhio I he hufi koe whare area o ahoni, ko tui koe kakano koe o tō wholofola ko ia o ku whai mahu inga ia e polokalamani, ke taki afe mua e whatuwhanua ki ai o whaha tala noa mo analaiso nge mua ai fo I hufi koe ne whare area he ku matua ki mahu inga au pito ke whaha wakai ki ai. Piveni, o nanga whewhe honga wakai whakaluku fua ki mua ke ta alu o whakai ki ai tō wholofola. Ko anga whewhe ho wakai ke tō wholofola ko ia ne awhio I he pongpongini.
Malo solo ko tui mau inga ho race mai issue ko e tofolo fola ko ni solo tene hanga o whakamooni mai ki ngā tefto I mooni o e prokalama ko ni ta whakalele he e tau tala noa he fu system ngā ue whakapritikari pau tokoni lahi ai tofolo fola ko ni tene hanga o hulu mai kai tau whakamao boboa taha fo ke nau as mai he tofolo fola ko ni ko toki ko men go gui ko no to standardization kai roa maka mai alwe tau fano ngai to fola mo hai faluti mo hai faluti pe me au malanga mai hai faluti pe to me au taria tu hange al pe nau ya ko toki ngo ye no hifo a levo le talanoa o talanoa mai he mo ni mea reality o fononga whatemokala te whaprikari. Pea ku mahu inga ke tau siolo loto ke tau wholofola koe ni. O koe nai ai fefine nai I he lafo aki I he tau wholofola. O ne pe kono tau ono wha tal ne tupu he fonuani. Te ke ai ke whanonga. Hato fola na tula peheni. Ka koe umea fukeni solo na tau hinga ki ai ke tau hanga ke oa te tau whakakau te tau mohe pe tau aha ke pe ko alwa ke pe u kongkong ai mea lere pe te ia o kai toa kau ki to'o whakaluku fua mai pata toki alu pake ko tui to donki ke taki mai he anga alu pako e kamata kau to'o whakaluku fua te foi mea la lahi ua ke takamata ko foi mea uluaki ko hanga whakatoka nga I he ne to'o fola ko ene talanoa mai I he anga hono whakalere pure anga sai pea kai ke ne hanga ia hange hane benchmarking kai ne mai ia ko pure ang tu I koe ko pem whakatatau ke ngai whanua te mokarati ai ko ne uhinga mai ke fusi e tau whakakau mo e tau mea fua ke ngai whanua te mokarati ko e tau mua pepe si ono whakalere pure anga ke whakalere he pure anga kai tukuange ai ngahi pisinisi tau taha he private sector ke whakalere peia he private sector pane whehu ia koe ha ai makatuunga o kuatua I pure anga o whakalere business tau taha te wata whatata mahino ke unga ke tau tanoa mo ni me ape. Ke koe umena I hoko he tau posi e solo. Alua te pure anga o whaao mai ai kau taha wakapuna. So ke whamatala ke tala. Ko wina tanoa wai ko ne visea ke te mokalati. Ke mahino kuotari le rei ne afio mo e ofo. Ai liu whakate mo kalati u whai ke whanua. Kai tukua e taulongoa ke ko kuina whatanoa solo. Ka pauna ne ngau e mai aki hafa tata. O hulere yangi whanua ta whakate mo kalati. Ke tau huu o kuiai ene tokanga mai o kai tui ke te mo kalati. O hange koe kau whakaanga o asmai me ngahi I whetu ke o liriu whakapolitikare ke whakate mo ka alati ang hono whaere po ai whanuani.
So pa koe ne hau koe tōwholofola tui. Whakakakau ki ngai pure anga o pure whate mkarati. O kui kai te ofi e tau whahok whatongia. Ai pure anga o e ahoni. Ke mea kou tau whenga ke tau kumia. Ai kone pe mai, koe mea fua e mapu wholau. Taha, koe foi taha ia. Ua solo. Tako pehe. Koe ne kakato ia ka au. Ai ongo foi lau maarie. Koe feitu ke tau whakakau e tau sistemi. Whakapuritare garu. Koe ne tala noa mai. Mahu inga ki he kakau totongi tuk hau. Ke nau whiri whakapoto mai ho nau kau whakafofonga. He koe pure anga oku i whare ni. Koe poini solo kone o sitari fie marie. Koe mawhai ke ne whokotu ubai e kakai ke whakalere pure anga. Oku i he kakai to tong tuk hau. Koe whoirea ia ko mawhana roto. E ne whakamea fua mai ake. O to mai whanua whate mokalati. Moi whaunga anga e nau whakalere pure anga. O mea fua ke ai tau pure anga. Koe ua, oku ne talanoa mai. Koe whatongia ia. O e kakai to tong tuk hau. So ke ne whakaapa ke kakai. O talanoa mai ne ilo le rei. Whakahoare mai ni e solo ki he kakai koe ni o kuhinga longoa ai e anga e tau whanau whapikare. Una mai na tō fusi tau tō ke tau whoki tau tō ke preanga whatui. Koe ne awhio lai ospare mia mai whanuan. O kou tui o toi lolotange ne mahino. Ke palparema o ku whekuki mo preanga rotonga. Ai koe ongo fui mea e ua kou puke. Kata toki, kake taki mai kata alu whaka au ririki. E foi tō wholawholahe kou tui solo mau ingaini. Iyo, malo pito, e piveni kou anga kou e ku wakai atu ki he tau tuunga whaka politikare, i he ta whaka talo e ta tala noa mai i he whatwhanua whoou. O ku whena pasi, au pito ai whakaukau pia mo pe me tunga koni kuia e tō wholawhola e ne awhio. Ke kou tui whoki, o tatau ai pe koe, pe ku i he patoa, ai kau pou, pe ku i he pe ki, pe ko hatoe whahinga kulupu pe, o ko taha ko toa pe ia, ku nau whaka pe nau tolu ia ki he ne awhio pe mono whare. Pea koe ne awhio eni, o ku ne whae tō wholawhola koe ni, ku hange ia, ha hau whai ako o outline mai, ki he whanau ako, koe mea eni, te tau alu ki ai, i he taini mi, koe tūkunga ne whanua, o to tonu ke alu ki ai, kau ki lau atu pe ai, haki whakakonga atu e tō wholawhola. Te ria ai kakai koni na i te eke mo whanongo i he tō wholawhola koni, koe tō wholawhola pe eni o ahoni, i he pongpongini, i hono hufi ko ia o whare area ke hono whakaawa ko ia, whare area, whai tau koni, uawhe uataha. Koe tō wholawhola koni na whakaoko pe ia, e he ne awhio tonu pe, na kai ke lau ene tō wholawhola e he kauna opere, hange whaanga maheni aki, tau whaawa kai ke whare area, ka koe ene awhio pe, na ene awhio pe ai i whare area, pe ko ia pe, na ne whakahoko tō wholawhola koni. Na kamata ki pe tō wholawhola, ne pe he, i kai whakawhie maarie, i kai ke whakahoko he whareni hanga aue, hiri ai ngahi palo mesi mo e tari, i he hufi, ai whare area, i he tau taktaha. Ai a koe fui kamata pe tō wholawhola pi veni, na kai peke te aluia, te talanoa ka, me koe ospeki whakatapu, pia ospeko ia, pia ne kamata aki pe koe, ai kakano koe tō wholawhola, i kai ke whakawhie maarie, i kai ke whakahoko he whare area, hanga aue, tau kotoa pe, nau palo mesi, ai koe ospe whoke tō wholawhola ku, o ate to hitari me he whare area, palo mesi atu, pa koe nu ku tō wholawhola tu i, tau kotoa pe mo palo mesi mo tai whai hanga aue. Whewhe o wakai ke konga koe ni. Koia,
Solo, o ke mau e foi o tio na makatunga de rei ke hanga play ke whanongo patau toki hanga vete. Koia. Oku oku e lava pe te whinga ki hanga o ki play atu ange foi o tio pe ongo atu ke kainga. Ko ngā ke lava ke nau ki whanongo ange ki ai. E nau ki whanongo. Ki whanongo ki ai he ko ngā he mahu inga maari e foi o tio pau e ki whinga ki hanga ki play atu. Kau ki hanga mo ki kumi iha ke ai foi o tio ko ni he ko Ke mo foki ai na kai foki ke honga wia ilo e pimeni oku fai ha hufare are he ahoni. E sai pe ka whinga i ke honga ki kolosi nge ki hui o tio ke ki tai ala peongo. Io. Ka la vela vete. O ngongo ate tani. I kai te yo o te yo whanonga ke foi ko ka bau ke play o tio. Okay. Ai tonu ke hanga o ai aku o te ke ongo i Kau toki whinga i pe ki hanga nge o ki play ki o me ku telefoni ko tipe e lava o e whakahoko e whareni hanga aue. Ere o e ngā o e whakaaho. Toai. Ko tino e pimeni ki hoko me mo ta tala noa ka uwhi whinga i pe. Toai. Ki u kone lapa pe o ta ia te whi o tio ko hanga o talatu ki ta ofi kau ta. Okay. Buenos Aires. Gongo tu. Io.
ko whakawhetai ki he o tua e le rei atonga. Ia mo e ne tau mai kakai o e whanua. O klau mai le rei ai, a eksea o e whare area, e pare mia, mo e kau minista o e kapneti. Kau whawhawhonga e ho ikno pere, pia pehe ki kau whawhawhonga o e kakai. O kui kai whakawhia maarie, ai kai ke whakahoko e he whareni hanga aue. Hiri ai ngahi palo mesi mo e tari i he huwhi o e whare area i he tau takitaha. Ko e tau kotoa, o tataki atu e tokanga ki e ngahi makatuunga e tolu. Ko e mo i le rei, hako, mo e tuunga whakaikano mika o e whanua. Ka ko e tau kotoa, ko e tari tatau pe, ka i kai ke iai hanga au e makehe e whakahoko. Ki muini mai, na tataki atu e tokanga, ki he pore whakalirifu e whai tokona tapu. Ka kuhaa mai o ksisi, pe o te eki ke iai hainasi e wahe i makehe e he whareni, pe koe pure anga, ke whakawhepaki i aki, ai pore whaingata a koe ni. O totonu, ke whakamuamua heni ai pot ngā e polisi, mo e ngahi wā, o knau whenga e aki whakataha. Ko fuoloa tau, ko e tokolahi o e kau whakafofonga, o kau wai ai ni ihi he whareni, o knau tau mua aki, ai whiri ki he whare, ai ka veinga o e whaitotonu. Ko e wherewa e ngahi whakamatala ngā ue whakatau, ai kau minista. Ko e hā, o kto ai e he pure anga, ai ngahi whainga maari e mi he sektoa whakatupkoloa tau taha. Aia, o te whito ai ngahi no me muri. O maktoaki mahu inga ke mahino ko e ngāwe ai pure anga, ke whakalere ai pure anga, ka ikai ko e kau he ngahi pisnisi. Ko tuolahi e ne whenga ke whakalere ai ngahi ngāwe, aia i he ngahi whanua te mokalati, ko e whatongi aia ke whakahoko e ngahi pisnisi. O whemau, ke whatokanga i le rei ai ngahi poate ai pure anga, ko e uhi, ko e poate e ni ihi, o whakahoko ai whakalere whakaaho o e ngā ue, e kau me mipa e poate. Aia o ksisi e nau tau kei he malai ko ia. Ka whemau, ke tokanga e poate e ia, ki he ola whakapaanga, ma e kau mau inasi. Kai tuku ai whakalere o e ngā ue whakaaho, ke whakahoko ia e kau ngā ue kua osi teui mo tau kei ngā ue. Ka pau o whakawhia maari ai tuunga whakaikano mika o e whanua, pia koe hārewa o kuholo ai ai mahu inga o e tau paanga, o whakatatau ke paanga e ngahi whanua muri o tau whe whakatau aki. O toi hiki mo e ngahi moua me he hūkoloa me muri, kana e mei lava pe ke holo i ngā e aki a mea tokoni o whakatup whakaloto whanua. Ka kui kai whoki ke tokoni i lahi ia e he pure anga. Ko e toko lahi o e ngāhi ngā e anga whakaloto whanua ko e ni. O nau tuu i he mo ua lahi pe kua nau tāpuni. O kui kai ke whakahoko i he whareni ai ne ngā ue ko e wakai i le rei ai ngahi ngā ue ai pure anga o e aho. Ko ia o tāu ke whakakaukau i le rei he kau totongi tuku hau, mo e kakai o e whanua, aia o nau whiri ai kau whakafofonga wharea rea. Ke nau whakahoko, whakapoto e nau whiri. He koe pureanga o ku i whareni. Koe pureanga ia nā mou whiri ai. O tua motonga o kutowhia. Ko o whātu. Salo ka ke ongo mai ho rea. Mahalo pimene o ku mahino lea pito e to folofola kona ku o atu kona taini mi, Koia, solo.
Mawinga pito ke waki whanongo, tau kau whanongo, mui mui he tau porokarama, foi tau wholofola. Ki mo au tato ki hanga o analaiso mai kono whakaiki ki Koe mea waki, ko unouti hifo i he tau wholofola. Koe ne whakaawa aki pe a ene taifie maari e. Taifie maari, koe. Ka koe ni solo ai anga i whakaukau ke foi pene whakahoko mai koea. O taifie maari e ki he i kai whakahoko e he whareni. Koe. Koe. Aia o kunehanga whakalukfua i mai. Kau ai pe pure anga, kau ai pe mai oppositioni, Katoa pe. Kau ai pe mai hou eiki. Koe. O kunehanga tala mai, whakalukufua e wharea rea. Koe. Pea oku, wai me oku asi mai e solo, o hange, koe foi whakalukufua koe solo, na ta osilawe tau ke mata vai koe ai sistemi, composition o whare. Koe. Pana ku osilawe ati ai, koe uhi kono vahe iki ki tau tolu. Tau o mai rewe ta tolu i siu, whaka wahenga o tala noai, i he whare area o tonga. Ai whakahoko mai he ne awhio, e ne taifie maari e. Kai ki ne tala mai a koe, o kai ki whawhie maari e pe koe, tala mai ta complete house. Koe. O ta e whawhie maari e. O hinga fo e plave solo ko nga he kai ki utuku aki, na utoutou rea ki mua. Koe. O kai ki utuku aki, ai kau whakafofonga, ai kakai ko utuku aki e sistemi. Koe. Sio ke mea koe ne whamamafa mai ai. Whamamafa mai ngai foi priority area e tolu. Koe. Koe ako, koe mo ui, Nomika. koe tunga whai economica. Kana ta osi lave solo, ko mea ko fia ai solo. Koe. He nata tala noa taua he sistemi mo ne tō no. Ko ni tō wholofola mai e ni awhio. Ki he tō no. No, koe. Koe. Koe poini ko hanga o hake solo. E whaka vare ki tau tolu ke tau āpeo whakaanga, mohe pe āpeo whakaanga. Ta e te tau analyse e tau sistemi. Pe koe haefu a kau e tau tō. He whaka vare ke tau palau i pa tau ngowe i ko ngowe manioki. Pa tau aha ke aha taha e tau mai ko ai ke alu ki whe, ko alo utu na maa foi ufi. E fulo to ngowe manioki. Koe whaka to tonu ia koe ni mea koe ni hoko solo. E foi opening i koe anga i whakaukau. Koe ni pehe mai, o hui kai ke function. Kai ke ngāue. Kai ke function. Kai ke ngāue. Ai whare area. Kana tatala noa he composition e whare area. Tatala noa no vahe iki. Tatala noa he ne whakanatula. Ke na o mai na tolo tala noa he pothole. Na o mai na tolo tala noa he ki whare lalanga. Na o mai tala noa he ki... Tanke vai. He tanke vai. Exactly. Sio, koe foi palparema whakasistemi na tatala noa tau ai. Ka koe ko hanga he ede awhio whakamoa ni i mai. Ko palparema kau whia tau rak moia. Pe he kai ke lava ia he ene tō wholofola, he ene wholofola mai pe ke hangeha. Ke hangeha tupu re whanua. Pe rawa he kau whakafofonga o toi ririu ha mea. Ha mea. Mei he mea pe koe o krutonga hako kai o walewa ko tau ririu e foi sistemi mo composition mo whaunga whiri o wharearea. O ke tui e whakaukau. I mean, koe anga i e whakaukau. Mona. Hei kai ke tau rawa ririu e fua mohono o la tau reo ko tau ririu ai fua kau pe kono sistemi. Ia, viene koe konga whokia na mei whakamamafa ai ho whakamatala i he ngahi prokalama lahi ko ta whakahoko me whatwhono fōu. Ai ta wakai atu koe ki he lahi koe. Na ta osti, na ke osi hanga pe koe whakamatala hanga tonu e whakaukau koe ni a ki hono whakatātā koe ke tōwholofola ne awhio.
na kai foke fa ilo ia e to folo pe pong pongin ka ko ngana ta na ke hanga o mention ma pe ai fa kau tala noa mai to folo ia he national interest ko mo ui ko e ako ain pe ku nete to folo pe a honi kai feta kai e fare area ia he fanki langa ki bathroom ko langa ki ko ai nga fitanke vai ko fanki fie ma o fai ki frava henga ko nga foke ke sai ke na tu ko na fili ka ko ni ko pong ni ku hanga e to folo ko ni o fraha mai ko e tau ko to pe ko mo palo mesi mai mo tali te mo fai hanga u ke he ako ko mo ilerei ko economica mo i kaipe. Maria la. Koni tu e tai mini solo wai mahalo aku whanongo mai ni asio ke taki polo kalama. Ia, ko gari tunia malo na kupakau e mea ia. Mana koe whakamama e to tonu e o mai he whatfonua ia. E huunga ki ai. Nane whakatata aki ula ki e whai tō kona tapu. Koe, nane pehena ni o atu e ne tokanga ke pore whakarilifu ke whai tō kona tapu. Ka aku haa mai e peke te wahei ha inasia he patseti ki he whai tō kona tapu pe koe wahei he pureanga pe tari he whare area. Aia piven ko tuifo ko osi tufa fo ke patseti ia na ke tala noa ke he wiko osi. Ko osi tufa fo ke whakanganga e patseti. Pau ke mahalo e te whakafoki mai patseti ka te whaiha inas fo o ke he whai tō kona tapu. Ka pau ke Oia. Solo ko na mea mari ko kita hiki fo ke ma de hiki fo ke fai to kona tapu nani o mai pe ko whakatata Oi, whakatata ta haia o ngahi fie mau i ngahi i wharearea mai ki muini na ane o mai ke whahatokanga ki ai whai to kona tapu solo na iai e ki tangata na moa te whai to kona tapu na ne hu mai o whai whanki programa lai really behai ai kakai ke whai to kona kana eu sei pe taki programa hen hani ka tau nei ta vigo ni ta ki programa pe no lo mo pita puana la ve haki fai to kona tapu koi ai ke toi fra ilo nga ua ai mau ku fai to kona tapu i he fonoani sol koi kai ke toi fai no nga ua ko me ga na se hu ia he afio ko hai me ku fai ki ai tau talanoa pe ki hono mau talanoa e society ki hono mau os pe ko ya tu beta fagi ke ki fa me ai solo na iai e he tau ko si pe ko tau atu ono tahiwa na ai officer custom malunga me pango pe te urea ko no hingoa koi ka mau ina ke tau mana tu ke foi mea officer lau tu ngau e taulahi customer ko paula nai toko ko ato koi hange ka tau ko hingoa na e puke ko uhi ko fai toko na tak koi na a koia na ne feinga ke ne kiria mai me customer koi o ia me na si halaki o waki mau ke task force ko ni ai mea o puke solo longo motu ai ne hanga ia claim ne foi totonu ke whakalongolongo solo ko whehu e ka koe aki pe uhinga lere ka pau na ko haki motua maulalo o mai iai o kuke pehe e longa o visa maulung pehe ke more ni ngawe Mikai, tentala fuke eke unga kai hao ia. Koia. Ai koe tau whafofua ko o visa maulalo e mina o mai kai kai na uhinga kai ai ko unga fuke ufuata noa solo hena whehu ia ko ha uhinga o kukai ke whaiaha ngā ue ki ai
Koi. Kana kai fu ke talan ko ni solo ta no kon ko ke fu mi sini ina invent ko ke le tite ke kai ha hata ha pe fo ga ka ko no hiki mai po ko ki tonga ni more fu More. o hinga fo ko ni ko o hinga ofisa ko ni he guia paipa ko mafai malonga kai ke longo no ia ofisa o mo no fa mali ko nga pe ko ni mal lo o fe ia mai e ne afio ha una ko ke fa ya hanga o ki ai ha una ko ke fa ia ka polisi ha me ko ke fa ia nga ba fe ka aki ko ki re ka kon na pe he na asi mai me popua na involved e fo network ko ia ostai mi ke wange he po na polisi hano malu Koi. now investigate and find mo na taki mai erito ka ha me hoko Monla. ai ko ka me e ke tau whaka kau fifiri ki ai he ko kakai penu tau falala ke nau tataki ki tau tolu ta ko fia la yo no anga he ne afio fehu ia he ko ke ose tau me fa ko ata mai le no ko ha ko uhinga o ku ia fu kau polisi o ku ia fu ko he ko ki fonua sisi e ni pa be ga me I fo jiro pe a winiwa pa ma me ni o jiro to a ni to wa ka ko ne fa uria ni o ku ilo ai palo pare ma fa na wa ko me to tupu me ngai family ono mau e vai to kana ta ka ko ki taula ta to usi me he mata vai Koi. Kei hao. hao. Ya o frashia ke fehu ia mai he tui kai lava ke hanga he kakai mo o hold he pure anga o ahoni accountable Koi. ka me na ne lave ki ai e solo pa me na ta fata no la he accountability ta no he ta yui ta ko fata no ke une pehe lahi e kau whafonga o ku I wharen. Koi. Ana ngau e ake whaito tonu koe nau kempeini. Ka vinga e nau kempe. Ka ke sio ke maari e solo me loloto. E sio ke whakaukau e ne awhio. Whekau aki me foi. Subject ko ni whaito tonu. Koi. Ko ne waki whehu ipe. Ko whe ha whakamatala ngā ue. Kau minista. Kamista. Koi. Koe taha whoki, koe ua na ulawe ki mua, ua ki he vi sone, na I moiaki mai ai kau teke ki liriu whatem kalati. Koe panau whalawe ki ai makasini koe na ni hanga o whiri a akirismo e piko pō. Matere si o whinau, Koe whaiwhakarea koe na taitolo ake makasini, koe two of the same mind. Two of the same mind, sai. Ala noa rewa artikolo ko ongo tangata kehe from different walks of life. Na tupu hake me atakai ke hao e na mo oi me hala ke. Kana na tatau he foi me ai ua. Foi me ua ko mari ia. Na tatau he foi me ua. Manju ko timing ko na ke Filipe he tu ia kau minista.
Koi. Koe na timan pe koe na fiema o ke tui. Ke hanga he tui. O hold ai kau minister. Ke nau account ke panga tu kau. Koi. Hono whakamoreki o panga tu kau. Koe ua, koe nau pehe, o kutotonu ke iai e reo ai kakai. Hono prioritize ai whiema o e kakai. Mei he tuhau e kakai. So koe foi whakaukau ke account. Koe sio ke mama ku hene afio. Ene tala noa mai he whaitotonu. Ke account, ke tariui. Solo wai misplace ia e meniti ko ia he psio na tula ka fa fonga. Na mai na tolo o tala noa mai he ma oni. Solo ka wa ta ke ba do to di auria sa to tai. Ia e feitu mo no purpose. Ko tala noa mai e afio fai to tonu. O kune fehu ia tariui. Fehu ia accountability. Ko fai to tonu ko ga e maulotu. Ai ko ai ka fa foka tau fa no aki. Ia au ka pa ko meu na we gai ma oni ko pe ko ma oni ko pe ko tau ko pe ko algo y sa to dai ko fa to ngia ia ma winga ia so to dai ke algo ai ko fare area ko fai to ton o fare area ke tariui ai ko so ko ni ko de pepe to ko lahi aki mautolu ko ka fa fofonga o mo ngau e ke ka veinga fai to tonu ke mo hu mai aki ki fare area pero ne rocky foi se te pe en hanga ti fai ne foi mea ke tau mai no yang ne uinga mai ke fai to tonu ka ko fe fa matala nga we ai ko ke account ni mai ke sirini ai kakai tu hau mo va he mo fai tu ni ai o si pe ko ya une lave uinga mo fa le business la lave fo ki solo ke me ko di eta ki por kala ma pai ki mo mutu hua ange ka pau na e osiai pe ha business pe he ka ko hona kau ngā mea ke ave rewa ngā ue ke ave kai ngā ue kia nau tolu ke nau whai ke nau whatata ko solo ka pau ko se mau a pure anga ke ota lau ngai mea lere osiai ngai business heni nau os invest nau ngā ue he industry where the auto o gaya a eskou mana kila os exist talo ni tau buang mo full na ngau industry ko shema e preanga ko mo ngau e mai aki na private chega ko he preanga ni to tolo mai to fo ira mo to ai o business ku to ko ka ta te va kai ai ka ta tan hala la bla na ka ke tan hala la bla ne fa le ya ko la bla pe ko to ho bo ya ai ka ta tan hala ya anuku na ika te ia ane mea mawe ana pe hane tanu hala ai mo ka tanu hala sa ya mo hau kai tuku a esko tuku a ti o to tuku a tani la mai to ai ko na na mawe mai industry go ya ko lolo to fo la ke ko nga fo ke ko pare mia fo ko fai se kau
piven mahau ki mate mai ho lai ne. Ka ke te ho I mai peki loto he ku. Kai mahalo o ku ko se o mate mai ka. Koe rotonga tau te ki tai mpe mahalo ki drop down ni ai neti pe mi tonga pe me. Ia, koni kuongo mai piven. Solo. Koni kuongo mai. Piven ka taku o te mate foi o que te Na ongo. mota de mea o Franci o la. Koi. Então, na mota o que famala. Koi. Wiki sound yo. Wiki sound yo. Tangi mai mo tafati. Ki hoko te pe piven I kongo kona na ke ngata I ka pau kumalo hi mai mea. Koi. Ai pa koe mea fuke na ta ngata mai ai koe no ko tala noa fuko hono fe ko he tu I ko fe matala ka minista pa osia na ta hoko hi fuke konga kona ni pe he ko ha to o he pure anga ngai fainga maari business ko ngai sector fratupu kolo tau taha ai ko ngai o ku na ia ta tala noa time ko ia ko ngai na ne pe he leva o ku makoki mahu inga ke mahino I he pure anga ai ngā ue e pure anga koe whakalere pure anga ka koe business. Koia. Ka wange foko koe whamatala solo. Koi. Nei me ngutu hua pe ka pau koe whahoko he pure anga ngahi business koe ni. I hanga I kautaha nai o business pe. Pai pena to business koia. Koi. Koia. Wange koe whatata koe ni koe tanhala. Koe ke tolu ko tan. Tanhala. Koi. Na nauhanga o wahe ai tahaua miliona ua fitu miliona. Ke he business koe ni tolu koe ko tano ai e solo. Koi. Koe kautaha tanhala lavu kautaha tanhala anuku kautaha tanhala asaya moe hau. Koe kautaha e tolu. Koi. Ka koe mea whakamamahi ki au he anga siopa ko sio koe uhinga ia. Ai whakalawe mai ni a fio ki ai. He nei kai ke aha nau mea ngau e tanuhala pa koe koe business e na nau whai whahoko. Koi. Koi. Kai ri aki ngahi business ngahi private sector. Ngahi private business na nau o spend e nau infrastructure. Spend e nau sirini he mea ngau e kau ngau e. Koi. Pero mea rewa uhoko hanga na to o fotu e kau taha fo ou pe ia. Koi. O ave sirini ke kumea ke nau mea ngau e. Kai mo uat foke ngahi kau taha. Ngahi ko tanoa foke koe nea fio. Koe mo ua lahi. Pe e iku pe ke mate whanki business kau taha. He toi ala te apure anga to o whatongia koe. Koi. Kai ke. He kono hinga he nei tau whatata pehanga koe luna e wā. Nau osi whakanau e nau ngahi pultousa ngahi lori moe mea pok. Mahino pe kai te nau no amanaki mai ki ngā ue na nau osi forecast e whai tanu haia. O sa pa mau mai nau mea ngā ue. Pa awote vai nau tōria ki he kautake. Ke toi kum fo mai nau tori nau mea ngā ue. Kai tāria te kau mea koe. Ko nau osi whai nau toi whakamore. He koi ngā ue
koe whainga business ia na taule nau whahoko mena tohe lau ta. Koe te whito ia koe. Ai ko kuhenga ko lawe. Ko lawe na ka yahan de kau tahala tanuhala ia. Koi. Koe motua whalere ako ia. Ai ko nau lo tonga hopa ia honi. Ahoni. Koi. Keke. Koe elito oi tofolo fola. Koe ne hanga o whakaha mai ke kakai. Koe ngahi nau koe tari ui. Accountability. Koe elemeniti o whaito tonu. Ko whare area. Ke nau hanga. O monitoa ai ngā ue ai kau minista. Ko nau tolu na hanga o. Scrutinize o nau tolu na hanga o. Ko na fe konga foki hoko hifo he foi konga ko ia e piveni. Na mare ia pita whanongo ki ai i he whakaukau he ku whelave i e nia moe ngahi whenga koe ni ko tau tala noa koe ke sistemi moe whenga ke whakatemo kālati ange. E nani hene tuko ki i koe pure angana ne pehe ko o tu o lahi whenga pure anga ke nau whai e ngahi ngā ue ai pisinisi sektoa tau taha. Ka ihe ngahi whanua temo kālati, ko whatongia ia business, ko whi whakatātāna ne o mai, na ka kentala mai e ia, kana e tonu ke mo, ko mea ia business tau taha, sektor tau taha, kana tamai lewa ia, ka ihe ngahi whanua temo kālati. Koe. Koe ua fuke ulawe ki moa atu ai e sol. Ai fui ki pe koe ana ulawe ki ai. Uhinga eu ne hanga o mai koe benchmarking e, koe wheitua ki tau fua ki ai. Ke tau whahoko whatongia. Me he ngahi whanua te mokalaki. Ke tau mui kono whunga tataki. Koe anga e whatongia ki. O hune hanga o mai whatata. Me he ngahi whanua te mokalaki. Ka pauna e whehi atu i ke te mokalaki. Koi. Nani o mai whatata ka kainga whunga. Koi. Ka koe kuhinga whake poini e ko lawe ki ai e solo he kulahe longoa. Ai tau ai ki kau elite. Ke foki ke oa kono whawhi paki e tau li rifu ate mkalaki. Koi. Ka koe fuwe e teka ko vilo. Ai ngogoe na tau whanoha gai ko tūhake ai ki kau kawadonga me fōanga tokua ke whakafoki. Ai mawhai ke te ai li rifu ate mkalaki o foki ke pureanga whatui. Ai ako kuhinga o staimi ke tau make peace mai foi whakaukau. Ko tau o si mamah me whonga na wharere mai tau tole tau e wanga au kohiri. Ka tau hanga embrace kai lawa ke mao haola lelei mai kakai mo tau hako whalukfua. Piveni koe taha concern e tu i hene tō wholofola ki ngahi poate koe pureanga. Nane pehe koe kau me mipa poate koe ngahi poate. Atu nau toluia o whai ai day-to-day operation koe poate, ka tu koe kau ngā ue ia koe nai whiri ke nā whai ngā ue. Pea koe konga whakamui mui maari e koe ni pehe. Koe toko lahi e kau me mipa poate he tai nimi. O kusi isi e nau tau kei he malae koe. Na e kana whewhe nau tolu ki ai. Koia. E solo. Koe ngai koe mea whukinian ai koe hinga e ta lue mai mea. Te koe kongai ni o nau koe sistemi o kai ke ngā ue he. Koe ke function o whatatau ke. Ki he whie mau e ka mau inasi. Ka anga ate whakaukau koe ni solo. Koe kau mau inasi i he poate. Koe kakai. Ka toa u poate koe mtala noa e ni asio. Pesete te au o whakapanga me he panga tu hau e kakai. Sai. Toke taki lue fui whakaukau e poate. He koe konga pena ta nei kiu mai he ta hoko ta vete sistemi. Rake mea na ne lawe ki ai. Koe kau me mipa he poate.
o kusi e nau tau kei. Koi. Solo, kau hanga whatata te mea goni ngai whi mea moni pe na aku whetau laki moia makatu ngai ngai whai tutuni. Koi. Na huat ke poate kei polo solo, rotonga panga ua noa ai kika paiti ke ta. Panga ua noa. Koi. Kika paiti. Ai retail ako ke kakai. Whanau pe ke shop le mea gani. Koi. Ka koe wholesale ako ko ke ngai service provider mehe kei polo, lai panga te au ni mano Amerika, ke meka paiti ta. Koi. Na aku hu ke poate, pe au timan pe i he mauraki whakataha poate pe. Koe ultimate goal mea tau tolu, me he poate. Koi. E tau reduce ai cost, me panga e wanoa ki he kika hono awi ke kakai, ke panga taha. Koi. Sai. Koe whainga complexity ko ni solo te uta noa. O kumahu inga ke kau me mi pai poate, ke nau mahino ai industry ki mo au nau kauai. Koi. Taha ngahi whakamore na ne tupunga. Ai maalunga ai pricey. Koe anga ko hono hoko connectivity me hen ke tawa uki he cyberspace. Na iai ngahi fi totongi ai fisi, totongi aceleria. Ai ngahi fi na totongi holo ngai peitu koea. O maka tuunga ai e mamafa. Ai tau. Kako ui ko tai ilo he poate ai nau mo industry oi computer pa mo kei polo mo wireless. Na nau whaia ngai tutuni na e toi lahia ngai more ai whakamore. Ka ke mana tui solo, koe whakamore he ikai totongia e hataha ka koe consumer pe, koe kakaipe. Kakaipe. Koi. Mea, katoa, ho whakarere ha business, te ke tāna katoa mai e cost of involved hono whakakakato for transaction o wahe ia ke unit price. Koi. Solo, koe te oate whakata koe ni. Koe fo i taua ko toa pe, o fotu he kautaha ko ni TCC, pe fotu he kautaha ko TCC la. O wof ke taha miliona. Ke fo i taua taha. Ko e ngahi whanua te mukhala ti tangaua pe whakatata e ni a whioke. Ngahi whanua te mukhala ti. O ku loloto whaitutu ni he interest e kakai. O ku nauhanga e nau tolo whakatata i infrastructure ko ia. Pa nau ngau e ke concept e co-location. Te ke sio pe au mai rewa kau service provider, pe koe Vodafone, pe koe TCL, pe koe T-Mobile, pe koe ha. O tau pe e nau ngai foi device, he foi tau a beta. Koe ha no tau mua, ke reduce the cost, share facility, kai lava ke maa ki e kakai. Solo, whonuan. Koe mea go ngoi e go koe, ai mahu inga ko koe solo ke tau ngau ke ai mama ke ne tofa ho tau hala whanunga. Te oat pe whatata ko ni haapai. Ko haapai tu e tau ai TCC he foi poloka. Foi konga api. Vai ua pe naua he foi hala. Ta ko foi konga api koe whahai taha. Tau ai TCC la. Taha milionai. Solo te eka ka koe, ko hai o ne tatonge o ngofu taua. E fuai he kakai o nau tatonge ko koe nau kika. Koe poini ia solo. He o hui kai te whakakau i ai kakai affordability o e service ki he interest ai kakai. Koe fotua na bibeheni. Mei fotua pe futau a taha kei polo.
sea a facility ko tau ai on futi vas kapate mo tano ko ni ke lava pe ke fa se tau laki pe ka kai o fono na fono mori fono tem kala la kapate mo sio ka ngai tau ko telecom mo communication o ku fuhi pe ti vai si me o lunga bula Koi. ko fisi o ngau ke fisia ai co-location ni Vodafone tisi sel ko habe fa na co-location tu ni ia me polisi ngau e pure anga kono uhinga he mahu inga fawang ai kakai kai lava ko fonga e tene lava reduce cost ko tau fainga fakau faka pioni i he ni ko ye ulo tau ke te ala mai ke kau mai mea ko mo tau taka fau empire e ki forma ko uhinga e ai mamafa faike ai nga service ai ni kon o tau tala no ai Koi. solo ko ahoni hangi ko fa no ko ki pala ni ko ngau ki ai panga te au ki kani manoa ai ko no pe unity panga e ua Koi. solo fa utang ka pau nei kai ki man i he poate pe te mama fe unga i he poate o ke polo ke fai e whakarere i koe ni o ku ke pehe solo te talava o whakapolo o fai a te program ko ni pe laivi a te kakai mitongani he panga e wanoa ke kika Ikai. unaffordable o ia Ana foto polo ki kakai. o ku malava e tau whetu utaki he aho ni koe uhi koe o ku ikai koe teknolosia koe affordable teknolosia Koi. pe o ke lava solo te ke whamoni mo au i rei mātua koe tau aka pulu laivi pe ku mau foi laivi e whaange au me foi malai beta Malai beta. Mola. ka hano uhinga ulavai he affordable Koi. koe lau mari e ko tō mai e tō wholawholaso so ke whakaukau o hune pehe mai mahu inga ke nauhanga whakaukau ai tupu ke kau mau inasi Koi. ko hai mau inasi koe kakai whakaukau ke nauhanga solo ke te watu whatata ko ni tai nau hu mai ai ke poate ko ne computer ko poate computer ne whamalumalu ai poate ai TPC whamalumalu ai poate ai tonga pousi ta moe telecommunication Koi. ko e fonga ia ngau e aki o ksea ngai poate ko ia foi poate tahu nau whalere foi poate tolu ai kau whehui ko ha uhinga ko ke lava o lere live a TV e taimu hoko mai ngai tau fa to pre anga ko World Cup mai mea iwa va mo ha pai tala mai he TPC he ka ke ya nau tau ai Koi. ke fo tu ai nau device e nau mea ngau tau pe ka u ha tau ai TCC kamai io wai tau ai TCC ko e solo e ku faka tumu i he mahino ka te au he fuka kai mama. Koi. O kai ke naulawa na tō koe TCC o pese te au e sea holtai kakai. Koe TPC pese te au sea holtai kakai. Koe service e TCC maai kakai. Koe service e TPC maai kakai. Kai ke naulawa na whi ngawe aki koe uhi koe kakai. He utahai na boss. Koi. Ko tūtūni ai pe i he foi poate ko ia whokotuu ai device ai TPC he taua ai TCC. Kai lava ke sio TV a vavau sio TV a haapai me he TV ko whalera mi tongani. Ari. Sio ka ngahi whainga marien o kumalawa he te mahinoi ai industry ko ia solo. Koi. Ila time ko hoka e World Cup ko hono broadcast pe tongani ko ene chio ia i vavau ose. Pangau ea ki teknolosia ko ne kei polo solo. Koi. O se taime ngai taua ko pimi mamao.
pe mai pe si no lo pe mai pe contenido fo he foi ke polo con o si ai na tau hufi fu ke polo alu ki va al moha pai Koi. hu ai kaka ha ke ai taka ha ke tau ko tu ai tele kasi ai Ha o ki ka ki va ta tau be moha pai we tiu se kos ka oange opportunity ke fie kakai i ngai whakalaka kai teknosia. Mea koe nega ke mei lawa e, oa mai peke ahon. Ka pau nega ke whai tu toni peke hu. Koe mahuinga e koe tō wholofola i na fio. Ke o atu e kakai o kuiai nau tau kei. Ka koe kongai e tahai ngahi ngāue, na reform na whai whinga. E solo, ka pau te ke kume kau puate koe ahon. Hala ke aha taha koe pate koe komputa. O kuai e no pere iai. Mago vaia. O kuai moi loia. O kuai ba moi motua ofisa polo. E solo. O kuke pehe koe hawhenga whakau. Mo whainga whakalaka. O e fufoi. Teknolosia complication koe ni. Ke whonuan. Ka pau koe kakai nau tataki. That have absolutely no clue the complexity of technology. Yeah. Wala. Ka koe loloto ia, koe whata noa kai ni awhio. Mahu inga fuk solo, koe konga taha ke tariui, ke ripoti mai u. Ai ulanga ngau e poate, ke benefiti kakai. Kau mau inasi he lau koe ai ni awhio, koe kau mau inasi. Ke benefiti kakai. Kau ke ilo e whakalere koe ngai poate. Aria pito e. Kei whakalere a ki peia whainga whakau. Whakafahu. Whainga whakau. Ku okta mama au pito pe mahi noangi ai to fola e piven he taimi ko ni ku ke te hanga ai o mai nga hi whakatata nga hi mea mo oni na e hoko pena ke au si he taimi na ke poate ai o ku lava hulu i mai ai ke te mama ke kakai ai mea koko uhinga ki ai to fola koe ngā koe to fola koe ni he kai ke tala noa i pe hai ahoni pe a puria e ko tui ko hange ko na ta whakaha whoke kamata ta plokalama o ko hange to fola ko ni ko foi ko me a fua ni ki he tau fono ngā tu me a honi o alu atu ai i he tanga hi tafa ako to abe ko me ai ni o fia mau he ne afio ke fono ngā ai fonua ko tonga pe mo pure anga me ha fua pe ko tui kono tala noa e ngahi mea ko ni e hoko atu o te alu ke lahi ange ke te mamang ke kakai ai ngahi mea ko ni ka koe konga ni na e hoko i whokia e tō wholofolana ne pe he ne awhio. Ko mou tala mai o ku sai pe, ka pau whawhia maari e tuunga wha ekonomika whonua. Koe haku o holo ai e mahu inga e veriu e tau paanga tō ngā o whatatau ke ngahi paanga he ngahi whonua muri. Koe haku o ku hiki ai e ngahi mo ua he hū mai koe ngahi koloa me tua pure a ngā. Koe haku o ku si ai ke tau lava whauha whahinga koloa whakaloto whonua. Ka koe pekene ki whakaosi koe ki whikongane tala mai. Ka oku i kai whoki ke toko ni ia he pure anga. Maari e lahi a pito hai e ngahi fui hai koe ni. Ki sound out mange fui whakaosi e sol. Ai kone ko whikonga wene tala mai ne lau whoke holo koe paanga. E lau ko kai tau ekonomika ka ko hak holo ai me liu e tau paanga. Pena tala mai reo ko ha e ko whihu a hono wana ni whihu i. Ko ha ku o lahi ai mo ua ko he hu koloa me muri. Ene whakaose glefo i konga ko hinga o ku holo hono e malava ko ai ngahi ngau e anga i tonga ke nau ngahi ngahi koloa whakaloto whonua ke lahi. Pea kone uhinga rea pene hanga rea whakaose aki ka oku i kai whoki ke toko ni ia he pure anga. Oi. Solo mari porque te agoni, porque te porque go na ki foki fraua ta de nai. Hange o fanongo ai ne afio he
Polokalama, He koi polokalama, koi solo na tatala noa he isiu koi niki mo. Koi. I fail ai pureanga ke nau mitigate, ke nau tala noa he ngahi isiu whakalungfua. Koi. Solo, nai tau kosine a ahi whawhare area. Te whakapapawa ke kulas tola. Na I kai ke iai ha konseni mai e kakaia ke verio paanga heo a ahi whawhare area. Koi. Kai ke aha nau konseni mai nau toria ke kualati e ako, kualati e mo ui. Kai ke aha nau konseni na toria ke tolalo e tau tunga whapaanga e lahi tau noa. Koe mea pena nau tānoa koe tānoa pe he whare. He whare la langa. Ko poini whoksolo. Ko poini he ko ngahe nau reise u isiu koe ni. He ku whakakau kau mau inga ke tau whatu. Ai whainga sistemi ke whakaheke heka gei tau whanau mo ka hau. Aki ai mama. Foi me foi te lito pia. Tai ua pea ka pau o kuiai ha mama na whatu aki. O mai o whakamatala I ke kakai. Kai mau he kakai e pupu. So ke whakamatala solo. Tala noa mai ia. He kono moni ko kono wari patai ko pehe ko sai tunga whapanga. Ka kohono ngahi me a fua ini. Nai tok na talawe ta program ki mua o ware pe ko kaila ko pisinisi ta ma mo mea ko hu mai ma wa mo mea ko hiki ko tolalo panga tonga pe mama fa ko bo ke hiki foi ma so ko ne tolalo pe panga ko ne afekia ko kakai he hiki foi ma he ko teili necessity e kakai so ke impeki ka to mata vai ko ni solo ko ai tintotong Foki bege kakai. Monla. So na utala no at kakoi se ka apa mai trade deficit. Koi. Koi. Ai nu kulave I pehen afio ai vai ke tau et presko uhenga ai ne afio talu hono o mai u isiu goini. Koe ha ai tau mea o whai ke mitigate. Pea koe ha ai mea ai indicator ke tau mesa aki. Ke mahino ke tau hanga o fua aki. Koe mahino ai lahiangi e tau importi he tau exporti. Koe whonga peta ke tau lava improve ai value mo tunga wha economica whanani sol. Kono whinga ke sisi ki kepi koia. A whi difference koia. Pe kono whinga ke oa toi trade deficit kai kuretiti. Sai. Ka he ikai ke lava ia he mohe pe a hake whakakau. Ko alu hake tau exporti kai holo tau importi. Ua pau ke tau kume whaunga, ke sapu si taisi aki, ai ngahi kolo au tau importi. Hange goi ni. Hei kai ke tau te lau tato ngahi lolo hin solo. Ua pau ke tau humai tato lolo. Ka te tau lava ngahi e mea kai heni, mea toko ni heni. Hange goi ni. Koi taha ngahi koloa. Oku lahi taha I tau humai ke ni koe lolo, whikaua ki ai miti. Me mea kai. Te ki ai ha full on effort ia. Te tauhanga whamai ICP mo pulu mo moa I local. Ke hoko ko ha main supply ki local demand. Te ke whai ia. He ka pau te tau whai mea koia, e vitius lewa tau importi mai moa me te ak, me toake, mai moa me whe. Ngai moa li aki kohe ngai whe tū, koe eu tau matatai matanaki mai e. Ke whawhanga ki o tau kakai. O kune a wheki ai mo I lele. So ke whekaukau aki o u me a soli.
Ai o mahu inga ke sio loloto. Ko men go fia I solo o mai he ne afio. Ngai fa tata very practical. Kai tuku ai tau tala noa he totolo mai pe he fu toke o misi pulu kau mafu kau lahi pani whanau I mai ai a mafu lere mo mafu toka pana. So ke ngai mea no fo ai angai. Hange ni o guai fo power super power ia o kumawahe ia ma tau tolu ke tau lava te tofa lere. Ai fo noa ake mama frau tua. Kaka guai fo mawhai ia tupu le fo noa. E angai fio. Hei kai ke tau nofo pe. Pe au vare pe ko holo te fish. Ka ore ko tau empower ngai mea. Ka hakapai ka ke e solo. Ka hanga o atu ai pe ai loloto kon a fema kon ki hono. Ko hono subsidize importi. Ke iai hawhama pulu. Pe ko hawhama sipi. Pe ko hawhama kosi. Mea mua ke fema u kere. Koi. Ka koe kere ai tangata I tonga e ka pe walu. Koe kere la lahi o nofo I hou eiti. Koi. O kai ko uhinga nye ki o haka kwais. Ko uhinga o kuta e malawa ke tau subsidize ko uhinga koe kere. Ke whau he pure anga hawhainga mea. Ka pau o kuwhie mau ke whakalere hawham. Pea whakangofua ai mea koe ke whakalere a ke whama. Kere. So ke ngai pore. Koi. Ka pau e ke tau wete ai foi whakau, ai foi loka whika uraki koe a solo. Hei kai peke lawa hatangata pisinisi a whukotu ha whama. Koi. Pea hei kai peke tau te lau tato subsidize tau importi. Ko kuhinga ke tau tala noa he ngai foi practical reality ko ia. He ka pau he kai ke tau o mai ngai moni mea ko ia. E anga whewhere vai tau reduce trade deficit. Koi. Kai lawa ke maalunga tau verio tau siri. So ke mauinga mama ke tau kuhinga ia ke tau sistema. Pe uhala si o aku ia. Mahuinga pito e piveni pea. Pe maari e. Oku anga. Oku mahina pe ke kakai. Ngai whanua muri koe whama. Koe ke whama taha haki e kai walo. E koe kia ha mea ia lava. E koe kai pe whangapulu. E kai walo he ahe ua ku ose musi e. Koe whama he ngahi he konga. He ngahi e ka lalahi e lahi au pito. E kai whange au. E kai wange au. E au tolunge au. Pea koe konga e kou ke hanga hulu I mai ho whama tala. Mahu inga pito. Ke tala noa koe ke folfola e tu I. Ke ai e tau ngā u e whakalota whanua ngahi. Whatupu koloa ko ia. E lava tatau hua kau mo ngahi. Mea ko ia. I hano mauha kere lahi ke whai ai whama ko ia. Kaku mahu inga pito piveni ai e whama ko ia. Pea moi. Analaiso kone kukihanga o mai. Toi pe fo I whakakaukau lalahe ua I tō wholopola. Pea osi lewa e ta talanoa ki ai. Ka tau toki te he e kuhanga kou kulau. Te tau toki talanoa pe tau tolo hoko atu ka tau wifea mai ki he tō wholopola. He kotui e mahu inga maria ke kakai mo mama. Koe ngani hono ua whamui ko he tō wholopola ne pe mai. Oku I kai ke whakahoko le rei he whareni hono whatongia. Ko hono wakai le rei ai ngā ue oe pure anga e aho. Aku mahino I nia koe konga koe wharearea o koe ke lava whakahoko le rei he wharearea na whatongia ke accountability e pure anga. Solo. Kou toi ki me mahalo au. Na e tala noa whakonga whikaura ki ia. Mwene a fio whekawa. O mahari e kau e solo. Koe basically ke au he whaiwharea ko ia. Koe. Ne ongo whai hala pure a ngā. Tai whawhi mahari e pare mea mune kabineti. Ka hune toi tuhu I mai matawai ai oppositioni. Koe. Koe whare are au koe ai pure a wai me opposition. Ne tuhu I mai matawai opposition.
So. Pero me hago o pehe ai hangi ko mi malo na ya haki i potano aki a favor fica lá aqui ya. Mani a fio fica lá mo ngai mo go mo pa patwa. He kono mo ni ko pare ma ko highlight mai he favor fica lá aqui. Ai vai ai opposition ni. Ka ko uhi ko ene fo o hanga he ki ko a timi ko ai patoa. O loka ia pa meongo e futa makia. Ko incidental fo ke bia ko ni. Ko winga pe whakahua ko you tuina na. Ka ko whakahua he ko incidental ene hu mari e. Wai fo ke lawa Einstein solo o le pehe ko incident is how God want to remain anonymous. He ku ohovare au pita au he ne lave he nyaga. Ko konga fo ke tai fi mari ngai makatunga ai tai fi mari ya. Ko Rocky mena ni lave kai. Ko ne rock fu ya ko fare area. Ti crea mai penete miki ti crea emergency law iPhone 1. Pea oho mani. Frava no fare area. Now tala noa ai fu impeki gonu amanaki ke haki mahe fonwa. Hamena hoko ke fare area tonga eso. Tapuni fo ta fare area. Tapuni na to. Kai ke make sense. Sai foko tu ureva he fafofonga. Tau poikoti ke mahino ke pureanga. O kai issue mahu inga o felave tonu mo interest kakai. Ke tanga noa. Kai ke fai. Tangi ko timi. O se taimi tangi ko timia. O se malolo a krisia mo fonga ko ya. Ko fonga ine ta opo exio I puti pe fare area. Pone mo pureanga. So ke ai ko kuina pe mai he ne afio. Ai unable ai fare ke nau skuta nice. Ai fare re pureanga. E nau timani. O ko ngayenga. Ko au ke patseti. Lolo tonga ko penete miki e tutu e fanga pulu. Malanga e tonga tapulaki o whakavare. Ke tau whau ka patset te fesiti to ka patset no ka tau amanaki e lahiange ai hua kau te tau mi whanga pulu tutu e. E solo lahi mea ke tahanga whawhetau ki I. Ka mea peo mahu inga koe hange ko lau te tato. He koe konga ingo koe tatau koe ono whakalahi koe hua kau he tutu e whangapulu. Ai koe whakahu mai a koe ni he panga ni mangeau ai taere tā. Whakahu mai nia o ai ke whakaauha u mea lere ko motu ai tau tā ni mā. Whakamoua I panga tahawhi. Ko hai uhinga desperation ko ia. Ko hai ko uhinga fo solo ko te tauhanga o restricted te lao mono tau te a. Ko nga ko ha risk e present he situation ko ia ke kakai. Lolo tonga ko pe va he no nauhanga check e road worthiness ai mea lere pe whaka pass pe to tonga no kuata kai lere. Ko tala mai ke whaka auha. Pe tau te ai. Ko uhinga pe tau whai katoa e umea koe a solo. Ko desperation ke tāna ke siling. Solo wai foi mea e toi whaka tū tā makiangi o whai he pureanga koe ni. Kau te ke hoko ko ha issue me he whare area. Ko whaka kau koe ni ke nauhanga o to o mai e form taha mo e form ua me he korisi o whaka whoki ke primary solo. Ko foi whakau koe a ulolo toia hono kaka e kakai solo. Solo ka o te titela mea koe ni. Koe ui o whi mau ke totong he pureanga e paanga pe heti ke ngā yako e siasi. Koe nau whaunga e ke whakasisi e sirini kou totonga nau tolu. Kono whakawhoki whanau
me form ta me form wa alge primary school Koi. kono whakatu tāma kente tau whanau mo hako tupe whanua solo. I he whakalere he korisi, ko ho hupe o form 1 mo form 2, o kwhaiako e taha ki he reisone taha. Koi. I lo e whoki ko ke primary, solo, lolo tonga understaff pe primary e class taha ke klason. Te lava whewhe ke tala mai e lava o whaiako e taha ke foi reisone taha. Ke mateu teu e whanau teu ke national level. Mola. Ka ko ha uhinga. Ko uhinga ke whakasi e sirini ko kou totongi ke ngai ako siasi. Kai o mai e sirini ko ya ave ki he tanu hala. Ai foi moni ko ya ke mama ke kakai. O ku compromise e ako e tau whanau. Compromise mo ui e tau kakai. He ngau e. Sai ka whakaukau ko ne tanu hala. Ka koe whakamao popo e he ne awhio. A whi konga. Koe whakamao popo e ne awhio. A ene tae whie maari e. He koe ngai foi priority area o kune tuku mai. Koe tau trade deficit koe a koe mea. O koe whahanga ue kia. Tone toku whakaiki ki mai mea. Pako ne whakamao popo. Ai mahu inga ke kau to tongi tuku hau. So ke. Nei ke pe mai o mau inga ka au, pe mau inga ke whata toko ni, pe mau inga ki whare area. So ke wheitu ko kui ai mawhai. So ke wheitu ko ai mawhai. Koe pure anga, so ke ne whare a solo ko mare. Koe pure anga o i whare ni. Koi. Koe pure anga na mou whiri mai. Wai foi whakapoto iai solo. Te koe ngā whong na tau si lawe whoki. Te koe pure anga whoki. Koe ne awhiona ne whiri mau pene kabineti. Koi. Koe ne pareja. E hao ke foi tuonga i atu pounima na ne tuange mai e ki kakai. Koi. Ka ke sio ke whakapoto koe sio o gai mea. He na e kai haase pure anga koe a he kau no pere. Na ke kau e kau no pere no whiri e pare mea ma whiri minister oi kohili. Na kei nau kau na toko no whiri mea. Koe tuina ne whiria. Kana ne pasi foi mawhai kua kia hai. Na ne pehe mai ave ke pepa palo te kakai. Koe ngai foi issue ia ke tau wete atua he tau hoko atu so. Koi. Bebi ben ko manat foki he. Ke mo ke whau ke foi konga wha osi ko ia. Na ke talanoa foki ke ai koe form 1, form 2 o wha foki ko ki he lauta he pureanga. Na e whehu ia foki he mau langa he tau langa whanua koe ni na whai le mātua he ka inga he ni ihi ko hako ke kaua e ako lautohe a le mātua he ano ke mau whenga ke whatu umama form 1 form 2 pena e mau mai officer ako pe me officer maalunga patunga e ako me tonga me le mātua pe o mau eke ki ai pe kone whare i ka mau doluna entala mai mo tuku pe whanau ke nau alupe ke korisi he kona guai pe tau pasi ke uta ave na toki ai. He kui ai kau whai ako ai ke nau whai ako e le soni kotoa pe. Wai whai ako whika whai. Kono o mai ko ki he lau te pure anga e si ife hono ako i nau tolu he whai ako pe taha. Ai ko whakau kau ia kuku ke mensi mai ka kuke te mensi to loloto ange ho o mai ko hinga ke save pa ke tanu hala ko hinga ute loloto ange ia e foi whakau kau. Ka katari e tupe foi pulu ko ia he whatwhanua ke ka inga. Ko inga ke nau whakaukau ke he te tafoki mai pe o talanoa pe ki ai i he kahau. Ka konga wha o siena na ke osi talanoa mai na ke kamata maha talanoa. Koe konga eni o kumahu inga au pito ki kakai. Te tau whakaukau ko hana e tuku ai pe e tupo uono i konga ko ni ke whaka osi aki ane tō wholofola. Ko ngā whaku tau hanga atu ke whiri whare area. Nani pehe o ku tau ke whakakaukau i le rei he kakai to tongi tuku hau. Mo i kakai e whanua. Aia o ku nau whiri e kau whakafofonga ki whare area ke nau whiri whakapoto e nau whiri. He koe pure anga ahoni, koe pure anga ia na mou whiri ai. Koe osia e tō wholofola e pi. Ben pang mahu inga. Koe ia. Oko ongo i. Oko e ngahi mea. Nei lahi whoke ngahi mea. Pe whawhiu mai ka au ngā ngai tau alu.
whakaporitare. Koe tari ko whaot ka koe. Koe ki ilo au ka pongpong. Koe ki ilo au ke mea koe e solo waki. Ka kou tui. E iai pe foi manga wha. E tau toki. Lawa e o sio aike. Ki au foi manga wha koe ni solo kutawa au ke ahoni. Koe. Maa koe ospo koe niko alo celebrate foi manga wha. Kua mama mai. Ko mama. Kua mama mai ka hau. Ko tu mahalo ko mea mo ni e pe ku. Pa ma fa na pito e fra osi ko to flofola ne afiona ne ke ya fra ma pe o tua motonga ko hok tofia. Ko moto pe ia na ne fra osi akin e to flofola. Ai piven ko kakato ia e to flofola he anga taki wakai ki ai me he fatfonua fo o. Ka ke fa ma popo mai ko ngā ko e osia ta taimika ta me lava ta foi hoa e ua e ta hanga o analyze o e tō wholofola. Te kusai pe te tau te tau wifea pe ki ai he tau ngai talanoa ka hoko mai ka hau. Ia. Koe whama popo solo ko fu ufie fia au pito i he mahino mai ko tau whinga tueni ke tau whanonga he mama. Ko au ko iloi ko hage pe ko whakahua mana ya whataha e pai whakawhikauraki po ne akio hangi u whanonga ta programa. Ko mahu inga i au solo hene kau e nia e ngahi mga tuunga. Na aku kau he hoha. I he mahino koni e ngau e mai pa matanga i pare mia malolo. Ko ngā whaki solo ka pau ko hataha ngau e wholoa mai o oshono i vi he futau whango fulu. Pe hau ke whuitunga whakalangango e pare mia e whanua. Pe hau ke whainga matua kua wa. Pau kamata ke whepare aki mai ngahi pe au e mo ui. Ki hau ka pau ko ato e tahani. Nai aka au ki peia. Folau peia. Kai ke te ai e hamea ke whepaki e solo. Ke ka koe uhinga na ne loto. Koe ke na iai ne hohoi hohaa. Ke whakatonu ai whaunga ngā ue e fu sistemi e pureanga. Os mahino ke tonga kotoa uliliu e koni stutone. Alu e mawhai ke kakai. Ke nau whiri mai kautaki ko unga ina tō tāwhitua. Os mahino ke tonga kotoa. Ka koe mena e hoko solo. Koe mena koko o kulolo tonga hoko, pa koe mena e hoko. Ka pau na e ai ha tanke vai na os whakapaipa. I hoto whare pe koe kolo pe koe. Kono liriu koe tanke vai hono saisi pe hono lahi pe hono tuanga. Kau teike liriu e whakapaipa na e whakatoka mai. Weilo ko tuanga pesi topu, foki pe vai ke feitu motua pe koe na e waki iai. Koe kini o mai e ha mea fo o. Koe uhinga e koe whe mau ke whakapaipa fo o ai tau liu whakatemo kahalaki. Ke ki i pe koe fusi topu me tau tanke vai, ku tofu hia e kakai. O au, ki he sisi i taha society. Ke mo oni ai fo i tavinga fo lau, and no one left behind. Ke ilo solo ai ngahi liu katoa buhinga e paki kone ahoni. He koe whakapaipa e koe. Neongo kau tau tana kia toa o nonga o miliona hei futanke. Ole tango ki e tuange. Foki pe ke ngai feitu pe koe na e raki ai. He ki mua he tau liriu. Koe tau e te au koe. Koe palupare mai. Pea kou sai ia he fui tō wholofola. Ne hanga o mai kia tau tō. O mai ke te tau mui. Ke tau mui. A e tau liu aki ai mama. Ai ngou te fito ai ta programa. Malo api solo e. Malo pito e piven pikal. A whamalo lahi atu ki he ngau e kuwhahoko mitongana. Ia malo ki mau taimi. E neongo o ku ki i loloa e whi taimi koe. Ku mau ai ho taimi he pongpongini. Ka koe hinga koe mahu inga e tō wholofola e awhio. Hono whakawa wharea rea he pongpongini.
Ko whamalo lahi atu, ofa atu ke te koe, pe mo whamiri ki tongan. Ta toki wakai i he proklama koe whatwhanua fo ou, i he wike kaha u malo apito pi meni. Ko e whamalo atu e kainga, i he lava le rei ko ia e tau proklama ko ia o e ahoni, a ia ko e proklama whatwhanua fo ou, na whahoko atu pia mo pi veni pi ukala, i he pongpongini, ko e proklama fo ko ni, ko na ma nofo taha pe, ki he tō wholofola ko ia, a ene a fio, tau whaahau King Tupo Uono, i he hufi ko e tau wharearea i he pongpongini. Peko tui ka pauna ke tō mui mai ke proklama, ho o whanongoa ai tō wholofola ko ni, o ku e malawa peke ke tō e whoki peke tau fo i tepi, o ke whanongoa ai i he tō wholofola ko ni, o ku tātu pehe fo i tepi, ai proklama ko ni, ke lawa o whanongoa he tau proklama, i he tō wholofola ko ni a fio, whika o aki, pia mo e hufi ko e wharearea, lahi apito ngahi isiu, mahu inga ai, o ku mahu inga ke whanongoa ai, i he tō wholofola ko ni, ko e outline ni mai e, pe ko e mea fua ia ku o ngahe ne a fio o mai ke wharearea, ke whalerei ia ke tau ngā ue, ki he toi le rei iange, ai ngā ue ki he pureanga kotonga. Ka mō mea, tau tō ki whelongoaki i he hoko ai whā, i he hoata ai whiawhi o e ahoni, hoko ai whā taimi anu silani, ko e proklama tala noa ako, mō politikare, pia mō palonfesa, ino ke huakau. Ko hoko ai ono, ko e proklama langa whanua ia, a rei mātua i muri. Messenger Audio. Ko whakawhetai, ki he otua e le rei atonga. Ia mo e ne tauhi mai kakai o e whanua. O klau mai le rei ai, a eksea o e whare area, ek pare mia, mo e kau minista o e kapneti. Kau whawhawhonga e ho ik no pere, pia pehe ki kau whawhawhonga o e kakai. O kui kai whakawhia maarie, ai kai ke whakahoko e he whareni hanga aue. Hiri ai ngahi palomesi mo e tari i he huwhi o e wharearea i he tau takitaha. Ko e tau kotoa, o kutataki atu e tokanga, ki e ngahi makatuunga e tolu. Ko e mo i le rei, ako, mo e tuunga whakaikano mika o e whanua. Ka ko e tau kotoa, ko e tari tatau pe, kai ke iai hangau e makehe e whakahoko. Ki muini mai, na tataki atu e tokanga, ki he pore whakalirifu e whaito o kona tapu. Ka kua mai o ksisi, pe o te eki ke iai hainasi e wahei makehe e he whareni, pe ko e pure anga, ke whakawhepaki i aki, ai pore whaingata a koe ni. O totonu, ke whakamuamua heni a pot ngā e polisi, mo e ngahi wā, o knau whenga e aki whakataha. Ko fuoloa tau, ko e tokolahi o kau whakawhawhonga, o kau wai e nihi e whareni, o knau tau mua aki, ai whiri ke he whare, ai ka weinga o e whaitotonu. Ko e wherewa e ngahi whakamatala ngā ue whakatau, ai kau minista. Ko e hā, o kto ai e he pureanga,
ngahi whainga maari e me he sektor whakatupu koloa tau taha. Aia o te whito ai ngahi no me muri. O maktoa ki mahu inga ke mahino koe ngāwe ai pureanga, ke whakalere ai pureanga, kai ikai koe kau he ngahi businessi. Ko tō lahi e ne whenga ke whakalere ai ngahi ngāwe, aia i he ngahi whanua demokarati, koe whatongia ia ke whakahoko e ngahi businessi. O whemau, ke whatokanga i le rei ai ngahi poate ai pureanga, koe uhi, koe poate e ni ihi, o whakahoko ai whakalere whakaaho o e ngāwe, e kau me mipa ai poate, aia o ksisi e nau tau kei he malai ko ia. Ka whemau, ke tokanga ai poate ia, ki he ola whakapaanga, ma e kau mau inasi. Kai tuku ai whakalere o e ngāwe whakaaho, ke whakahoko ia e kau ngāue kua osi teui mo tau kei ngāue. Ka pau o whakawhia maari ai tuunga whakaekonomika o e whanua, pia koe hārewa o kuholo ai mahu inga o e tau paanga, o whakatatau ke paanga e ngahi whanua muri o tau whakatau aki. O toi hiki, mo e ngahi moua me he hūkoloa me muri. Kana e mei lava pe ke holo i he ngā e aki a mea tokoni o whakatau whakaloto whanua. Ka kui kai foki ke tokoni i lahi ia he pureanga. Ko e toko lahi o e ngahi ngā e anga whakaloto whanua ko e ni. O nau tuu i he moua lahi pe ko nau tāpuni. O kui kai ke whakahoko i he whareni, ai ne ngā ue koe wakai i le rei, ai ngahi ngā ue ai pureanga o e aho. Ko ia o tāu, ke whakakaukau i le rei he kau totongi tuku hau, mo e kakai o e whanua, aia o nau whiri ai kau whakafofonga wharea rea. Ke nau whakahoko, whakapoto e nau whiri. He koe pureanga o ku i whareni. Koe pureanga ia na mō whiri ai. O tua motonga, o tofia, ko o whātu. Messenger video.